ini sikla rumah sama nih bisa boleh dipakai panggil bakal di mana? Ayam dingin ibu kisah audience response nang kisah panggil. Oke, kalau kau tunggu small family is a happy family.
hambai maya pada anon ni omahai dam sana kolej ni panda ang last time mo thangka uko dam sa kamu tilemu sorry om pi phai singo adik tui duo khana mo thangka kolej ni yang belai khana dam sana kolej bai geda ja khai belai ke hamza bungma no ke belai ke hambai tini orate sa hai no hai ano norong ni omahai jora ka hamo anduli narai basa ano bo kisah masa tong thong mani jora ok tona bagi ke ang tikisah na kama sono kisah leiding thangka kawang borong lai sinjang ani bagi dia ba jora kisah khabili ani bagi tulung mo mai tawa na di ngite tangsha na samu ko tano ani bagi try please dia ba ang all jaga je tamna berishik leno masana bagi koi nai
Jadi ni kalau ini sikla sikla rumah sama ni bagi sebor ni bagi panjang bakal demana.